Kador Barshnong Umyam regat keseng samla shnong Umyam hakakat santrik nailar kala rakhe ye kesingilai lut keri India kabah nyopu prada kabah penkub burom ye kisamla pule ki balawan syakmat hakijing pule beper bat penhap perdaru ya kelempung ya lekai Independence Day Cup Football Tournament. Hakade kesingla dan lang uba ar karbuki MDC ke umroi kum ukongsan uba TSM kum usumbut kongsan uba Stevenson Karkrang Rang Bashnong, unong mikmat naga NESAC u Anand Krishnan, u Gaurav Bajaj, Sekretari ke Umyam Industrial Association, Daniel Sun, Presiden Keseng Samla Umyam, ki hek pulit na Umyam Police Station bat kiwe ki ripak mat kathan Umyam. Uba karbuki ha kejingkren ula ai khublai kerpang ikinong penyat Keseng Samla Shnong, bat ru ya kador Barshnong Umyam. Kibala syem yakum kani kesinjam bakerpang ban penlong ya kejingrakhe ya kesingilai loi keri India. Urang Barshnong uba Stevenson Karkrang ha kejingkren ulaong nakapor syakapor ka Dorbarshnong Umyam kayai phaikmat ban aimen sim kisamla la kedeh ka pule puthi ne ki kamel kai sport da kejing angnut ban penmi ikisamla ki ban kot syakakerdan IAS IPS ban haki kamel kai sport ru. Hakum kani kasmi omla ru ban klem dapan pau. Ya armut ki klawat ki ba paunam jogo ri khasi ba I ki jongi ki ba matiru ki la len la de ki la sacrifice ki la IT le jong jingim ban penyo ia ka ri ka balai lu we na kita udeus im tirot sing u balele ma persya bat ki paring bat ula syakem syasat patok hapo dhaka bat ulayap lo angpa. Sawai ni ki kawat jogari ke jongi. Utau de wok yang nangpa. Une usim. Andrei hadin bau yo I beki paring. Gila le don bor sebapalat yaki hun yaki parado ki prasnam ke jongi. Aga beki keni iki jaka ki puta. Haga bakadu ulami sakman ban long kumu alam ban yele persia yaki pareng I pareng imak lada omdei ba wok yang nang ba usak kemno haga jing sak set kela hawai ne kilok ki bajan jongu utau de ulong sing sutna ubala set kela ling ba kajing I spy rupa. Bat haba wak yang nang ba ulas syakem I paring laong ba kimnut ban I ia utang simit I sipting I obau light no kajingele kemud kanang kam e bat hak ta kamit pilarai ban pasino yu bat suwa ba un sya ban sedin pasi uong ye ki paring bikin ailat pengan keren tang si kentin. Baka kenting ni kapa mau kuren kalongkum ne. Hadin balas din pasi yanga ngalayap. Bak la de kakli jonga akan pai syasap ni. Kene ka ri kasi ba I jongi junom bor kan om Yosu yang jing lai. Ngangayo I kisamla ki bawan baningkong ha kapor bakile metrik. Ndrikan apoy class 12 wan baar kada poi degree level kelam balai gajing keli kawan nganganum ong ba lese kada gajing ken sting gajong pi lane pi kelam krakon ngangan ong tos kentien kalong ba pi dunai ya kane gajing posnil lada pi don gajing posnil ba pi kum ka kentien nong wei ki ong nothing is impossible. Waladang iong nothing is impossible. Tumut sky is your limit. Wat nom penlihat no ya kasap ko bapidon. Pensaiso ya ka. Ladang ong pensaiso tray syutom. Ladang iong tray syutom tray da kajing tip. Wat hakani ka pertai ka bamantang iong ki skills kingdom come. Bat balih nga penmi di kentin skills mga tray ha block office bat nga pay hero iki skills program tay. Bat sa kentin ro nga ko ban pen syah ni ingway babuy ang bat ay ka kerteng try ka jonga
keting try jonga ide driti SM ikot i baru-baru di bak manik baru kita pingat bak manik mulai sibun bobo kelap di rumah pipun kemau kata ngak kejinglong kena kejonga bak kejinglong samla kejonga kelak bonong bak kindai pun nak hispa ngap pelut hang ni po sinong dam kejong pi nang ta kadau wasim mi kadam ya kadam kum kayeng ka baar kejonga hadin na kumroy iku bayong irong basnong jo pi mene iong ba uway nakiba penuh lang ay mensim banirap ikasnong lesi na ibor ibarit ngayale hikat bala baniram ndray kasyong pade ha kasnong kumno kipanwan kasyong pade ha kajing start yung romasnong kumbaile matahang ni bay penuyo ban pen kupurong lam yapi om tangi kisamla pule ndray wat yakini iwile kay football ro tinga ngagasyam yakani kajing start yung kasnong kajong pi bentuk forum ikan ikasi Independence Day dak wapi organize ya kini ki program ki boper kalong ka way na kiman ki bangala panong bangila pan ai ka jingero na mataw rong basnong bakumju ya pi ki seksam laro nadu bangala sajit ku urang basnong jo basnong umyam rengkat ke executive committee bah kathong ngujungi kalong pan kentiu ya ki kun samla jo basnong ala dei hakisap ki boper naraday haka puli kadangle, naraday haka sports, naraday haka no ka benta, kabikun samla kidon ni kasap kathong jungi, kadai kawah kamatam, wanyalam lenti, betin lenti yaki. Oh, kajing ai award jungi mentakasi, yaki kun samla jung masnong, kamdei ka program ka basulang tangkakam tamasa, lani kakam buat sependak rukom. Lagi kemit lenti balamba kani ka award wasisin dasi nginyok het yu so watyang hakaban apo snang jungi kinmi kita ki IAS kinmi kita ki IPS kinmi kita ki scientist hot ada mata sisam asam kadam sempor andai ka jing aiman siam jungi ki kinong yam jung snang i kemit lenti wahakoi kasi isami kita ki klur ki bapnai namta ka snang panam takari baka cak benreo ni sutu baka jingat lenti bejong pi kum ki kena pule kamdei ke masuk kihap ikenduk sibun ki jingat nga kum urang wak senam wan kapor taba ikenduk ya ki kimi ki kpa ki juwan sayim wanyakan yang anam tak jingat kum nu ban pule ban penam start ki kon ting-ting kihap len ladi dihapan dia yang kejingdon jingam taman namta man penam pasat ikun kiti hendrai dei pat kamera jong pi kum ikna pule bapin ai saki kimi kipa sakai kasem jong pi kawan kong galong ka akor ka buram ka jingtai stom wat ka result ka pi ai na shui borobor ka kimi kipa haba kikun kipas na i ba ki jau mat ka jingjau umat jumki kamdei kaba kismosi andai ka jingjau umat jumki kalong baki kumen kata kadi ka kamram ka biantam namata jumni boro ning siu piliang ya kikmi kipa